Togotana yo mwachumulia tigatoske mutu wika ase county ya area ya Nyamira ase bono abarimu oba Nyamira ba ECDE inse yelia buliriya kunopet gose Kenya Union of Primary Education Teachers nigo bagoso yelia county ya Nyamira ninga ningo mbari gochia kugenda kerasi ime ekera chiskuru cheregorwe ase kirianga bagote abanga county yo Nyamira teriko bakana korengana ne birengo biribekire ne kyombekiria yo kurenge meshara imeyense ya Kenya SRC bakwana imeyense moya kebirgo ense moya bunge ya West Mugirango mu county ya Nyamira abarimu abo nigo abona bamusabire umugabana we county ya Nyamira Amos Nyaribo ko bategerera hase bayigo bamuganiriye ko barika abarimu bande boikeranu Nigo abarimu ba ECD ase county ya Nyamira inseri ya buriria Kenya Union of Primary Education Teachers kuno bet arariringa mbago cha kwirane klasi ime nyore county ya Nyamira insi yo mugabano Nyamira Amos Nyaribo igo cha kobakana korengana ni kiwango kibekire na SRC. Solidarity forever, for the union makes us strong. Abarimu ekerenga gitu tutagete otomento mashahara ito otwakane according na salaries and remuneration bunegoteba nsengencho ya imeshahara ya abarimu ba Nyamira. We all understand abantu bakudetermine imeshahara ya abantu bonsi PPS ya Kenya n'abantu bakuruga SRC, Salaries and Remuneration Commission of Kenya. Nere gudusaidia imeshahara ya abantu bonsi. Nyamira County Government abantu bonsi bibarikira serikali bagwako according to SRC Commissioner guidelines, except ya abantu bakuruga early childhood education teachers. We are wondering ingi kwa governor na serikali yetu ya Nyamira eko neglect ya barimu era yababagwa yabakana buna bakorenge omugabana ire libaga lya bwango anyare koiranĩria amairanĩria amabori atwaboririe abarimu bakanuna korangana na SRC na abarimu barikwe erinde gasi agendero nyita gokorabo esukuru geko igoru ndo chenga abarimu osabona ngakimwara goteba abarimu batebire ngambali kogenda sukuru SRC no work batebire nga SRC onyeteyo gasi teyo bagukwana rero ime yomochuke birigo bare no borobo nene nigo bereire ogwakano kwengeria nke gento kiagerere obogima bwabo gokonga kigima kere umwarimu diploma wasomia class ya ECD hawakanwa 12,000 ekere audio certificate hawakanwa 8,000 choice chito eto wakwana special salary ere 12,000 EU diploma na certificate 80,000 Bono go comment allowance inke na kende diploma ya 20,000 a flat rate 20,000 ki rate binere ya Kenya obogima bwabiro bokongo bandole loan pengi wata ko sabe loan wakani unga bono igato wetaniga usena boraga ni kwende top up kwanyora ebaeli babegete tuikonyara konyora top up nabeko nyarekana abana baseri wasinyunga yoko genda nonya ni emergency yo katuri kunyara gusaba asabari mu bari ba ECD barigetwe inse yentunda ya gatatu aso mwako 2018 nigo korengana barabu ikirabona iga batarabekwa asenjera ya permanent and pensionable kento baborie county ya Nyamira enyare ko bage korigereria bo ikiranu abari mu ba phase 3 ibo barigetwe omwaka 2018 bakaba mbaka mutienyuki anda bataye kuchibese chiabo bakaewa lakini mbaya wa the arrears chia kurmaega nigo baborie county ya Nyamira nyare gotegerere kirokyo mwarimu o ECD asebarero ngegati y'abarimu nigo bayitire ase ogotwara stress bangonye ndiro ka statistics ndonga sumaka bwe kwa rero twasirire abarimu ekingagirite buna stress teringa gosena marige motari kunyara kumanage Tubona togoja twachira so bwororo ntugwatsigende yonsi naye lakini totaite buno kerike bwenete gokoreka nasinga kichiroro Nerebiya bari mu ba ECD barigereria barayi bariya bakobeka abari mu mutwe tinye tonjabwa tobutanta nobonge sana lakini ndakitengira neri bari ndabaroke n'abakubwa baito mbiyamono asoko nyara ko to enebo nakiri banyarite to enebo egere twanyora komerana n'abarimu Oyo minto James Kimoni, oyo aspiring governor
twawakire mbuya mono singenjekero twatandaine tutamaite na tutogwikira chingaketi ngwasati support yao. We shall never be divided. Stephen Nyarike Monde, Ensoko TV, Kebirigo, County ya Nyamira. For the union.